Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rudateze guceceka ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi badateze kurucecekesha mu gihe umutekano warwo ugeramiwe. Umukuru w'igihugu witabiriye inama yiga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahuje abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yavuze ko u Rwanda rwagaragaje inshuro zitabarika ibirubangamiye. Ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora kuducecekesha mu gihe hari ibibazo by'umutekano bibangamiye igihugu cyacu. Nta muntu n'umwe uzaducecekesha. Ati twamaze igihe kinini twinginga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bayo. Ati twagaragaje ibibazo, twanasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubikemura ariko byaranze. Ati rero ntiduteze indi nama imeze nk'izo twagize. Perezida Kagame yavuze ko bidakwiriye ko abantu bakomeza kwisirisimba inyuma y'ibibazo, avuga ko ikiri kuba ari intambara ishingiye ku bwoko imaze igihe kinini itutumba kwima abantu uburenganzira bwabo ndetse no gutera u Rwanda. Ati mugomba guha abantu uburenganzira bwabo mugatera intambwe hanyuma mugakemura ibibazo. Umukuru w'igihugu yongeye gushimangira ko intambara iri kuba yatangijwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko nta hantu na hamwe u Rwanda ruhurira nayo. Ati twarayikorejwe, dusabwa kuyigira iyacu. Ati ntabwo byashoboka. Umukuru w'igihugu yavuze kandi ko bikwiriye ko ikibazo gihabwa agaciro gakwiriye agashakwa umwanzuro urambye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko inama yabereye i Dar es Salaam ari iy'amateka kuko itanga ibisubizo by'ako kanya n'iby'igihe kirekire mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ko imirwano ihagarara bwangu, umuti w'ikibazo ugashakwa binyuze mu nzira z'amahoro ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagirana ibiganiro n'impande zombi harimo na M23. Ku rundi ruhande ariko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yanze ko mugenzi we uyobora Ubufaransa Emmanuel Macron amuhuza na Paul Kagame. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Perezida Kagame na Macron bemeranyije guhurira i Paris mu Bufaransa ubwo hazaba hari inama ku bwenge bw'ubukorano iteganyijwe tariki ya 10 n'iya 11 Gashyantare. Cyasobanuye ko Perezida Macron yanasabye Tshisekedi kwitabira iyi nama kugira ngo azamuhuze na Perezida Kagame ariko ntiyabimwemerera. Bivugwa ko Tshisekedi adashaka kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye ukomeje kuzamba. Umuhuza mu biganiro bya Rwanda bihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Perezida Joao Lorenzo, nawe yasabwe kujya i Paris kugira ngo azitabire ikiganiro cya Macron, Kagame na Tshisekedi. Gusa ngo we yabyanze mu kinyabupfura. Lorenzo uyobora Angola akaba anitegura kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe tariki 16 Gashyantare 2025 yagaragaje ko yifuza kubona abanyafurika bikemurira ibibazo byabo bidasabye umuhuza wo hanze ya Afurika. Nubwo Tshisekedi ari gusiba inama zibera hanze ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umubano we na Macron si mwiza. Uyu munyekongo yagaragaje uburakari bukabije muri Nzeri 2024 ubwo yasohokaga mu nama y'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa aziza Macron ko yanze kwamagana u Rwanda. Icyifuzo cyo kwamagana u Rwanda cyashingiraga ku birego bya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibyo rwabihakanye kenshi rusobanura ko nta shingiro bifite, ahubwo rwagaragaje ko leta irushinja ibi ikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bigamije kuruhungabanyiriza umutekano no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Perezida Macron yigeze guhuriza Kagame na Tshisekedi mu biganiro muri Nzeri 2022 ubwo bari bitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho kongera kubahuriza i Paris binaniranye,
hategerejwe indi nzira. Iki kinyamakuru cyatangaje ko inshingano zishobora kuba nyinshi kuri Perezida Lorenzo ubwo azaba atangiye kuyobora umuryango wa Afurika, bikazaba ngombwa ko ashyikiriza undi muntu ubuhuza bw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri urwo rwego hatekerejwe Qatar nk'umuhuza ufite ubunararibonye nk'uko cyakomeje kibisobanura, ariko abo hafi ya Tshisekedi barabyanze, bagaragaza ko iki gihugu ari inshuti y'u Rwanda ya bugufi, bityo ko gishobora kurubogamiraho. Ku mwanya w'ubuhuza hanatekerejwe Perezida wa Mauritania akaba n'umuyobozi mukuru uri gucyura igihe wa Afurika yunze ubumwe ariwe Mohamed Ould Cheikh El. Abahaye iki kinyamakuru amakuru bagisobanuye ko Perezida Ghazouani yageragejwe kuva mu mpera za Mutarama 2025 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, asabwa gufata inshingano yo guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ubwa mbere Perezida Ghazouani yaba yinjiye muri iki kibazo kuko yahuriye na Kagame na Tshisekedi muri Mauritania mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2024 agamije kubafasha gukemura aya makimbirane, nubwo ntacyo umuhate we watanze. Byari biteganyijwe ko Perezida Kagame na Tshisekedi bahurira i Dar es Salaam muri Tanzania bitabira inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Perezida Kagame yitabiriye inama ishakira ibisubizo intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Dar es Salaam. Tshisekedi we yayitabiriye yifashishije ikoranabuhanga kuko ntiyagiye muri Tanzania. Reka kandi tukubwire ko abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC banzuye ko abagaba bakuru b'ingabo zabyo bazahura mu minsi 5 iri imbere kugira ngo baganire ku ihagarikwa ry'imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro bawufatiye mu nama idasanzwe yabahurije i Dar es Salaam muri Tanzania kuri uyu wa 8 Gashyantare 2025. Iyi nama yigaga ku buryo bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bagaragaje ko abagaba bakuru b'ingabo bazatanga umurongo w'uburyo imirwano n'ubushotoranyi bigomba guhagarara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma bategura raporo bazashyikiriza inama y'abaminisitiri y'iyi miryango. Banzuye ko mu minsi 30 abaminisitiri bahagarariye ibi bihugu bazahurira mu nama baganire kuri raporo izaba yakozwe n'abagaba bakuru b'ingabo kwihagarikwa ry'imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zihanganiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakuru b'ibihugu bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro bya Nairobi na Rwanda nk'inzira zakemurirwamo amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse basaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuganira n'impande zishyamiranye nayo zirimo na M23. Basabye ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorana na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usenwa nk'uko u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola babyemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda byabaye mu mwaka ushize kugira ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Abakuru b'ibihugu byo muri EAC na SADC basabye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo habeho ibikorwa by'ubutabazi, hakanategurwa ingamba zo gukaza umutekano w'umujyi wa Goma n'inkengero zawo kugira ngo imibereho y'abaturage idahungabana. Basabye ko imihanda minini irimo Goma Bunagana, Goma Rubero n'inzira yo mu kiyaga cya Kivu ihuza Goma na Bukavu bifungurwa. Abakuru b'ibihugu bitabiriye iyi nama barimo Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Dr. William Samoei Ruto wa Kenya, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia na Hakainde Hichilema wa Zambia. Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we yayitabiriye ku ikoranabuhanga rihuza amashusho
yanohereje kandi Minisitiri w'Intebe Judith Sumirwa Turuka kugira ngo amuhagararire i Dar es Salaam. Naho Arikibishopu Gatolika wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Musenyeri François Xavier Maroyo Rusengo yasabye ingabo z'iki gihugu arizo FARDC kwirinda kurwanira mu mujyi wa Bukavu. Yifashishije ibyanditswe muri Zaburi y'124 umurongo wa 8 bigira biti gutabarwa kwacu kuboneka mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Musenyeri Rusengo yibukije guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ko abamaze gupfira mu ntambara y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe twaje intwaro wa M23 ari benshi. Musenyeri Rusengo yagize ati ni ngombwa kwirinda kurwanira mu mijyi minini no mu baturage b'abasivili. Agaragaza ko hari abasirikare ba leta bajya ku rugamba cyangwa bavayo bakicira abaturage ubusa babitiranya n'abo bahanganye. Uyu mushumba yatangaje ko hari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite umugambi wo gushyira imbunda mu baturage batuye mu mujyi wa Bukavu bagamije guhindura uyu mujyi urubuga rw'intambara. Yagize ati byatangiye kuvugwa ko hari abashaka gushinga intwaro ahatuye abaturage b'abanyamahoro bisa no guhindura Bukavu urubuga rw'intambara. Ati bisaba gutekereza kabiri hashingiwe ku bwicanyi bwabereye i Goma. Musenyeri Rusengo atanze ubu butumwa mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubwoba bw'uko M23 izafata Bukavu mu gihe cya vuba nyuma yaho ifashe ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Nyabibwe na Centre ya Karehe. Ubu bivugwa ko ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo cyagoswe.